Ki nongelam joka New Trap National Liberation Council HNLC hanegasngi kilaya kendo haksen banengkong bat kinong tho khubor hadin ba kaladon kijing sedang banyak kren esok habdeng ke sorkar kaseng HNLC bat ke sorkar pedeng nagaleng kinongelam jong kaseng habai kren berginong tho khubor kelapan pawi kijing kermen ba kani kijing kren esok kan poi sya kathong tongin ngap ya kani kijing kren nakaliang unongelam jong kaseng HNLC paru nakaliang uksiang jong kani kaseng. Tay bak stop ji ding dok di isu di ba memang lopang dan lagi memang juga sing ini ba idan bentah kan ini phang dua sedang ba sodong ba dengan tay kumbon mai thang dengan ai lam bai salman bai kran ya ga jimu juga sing jensi ban pelong ya ni ka pasal flood da sing Kalau pemerintah ikat batangnya ke formal top singin lang don shwa sini. Kibadi ban hier, kila ban hier, kibadi ban wan kio nang tero, kin sedang wan kio. Kasorka. Kita akibat teleksi namar kamat ya shwa kanika formal tops. Namar ke formal kan sedang nono du braju. Dan hadin dala stang ya tagi talks tingi lesi ngila banai komen sama kata. Purpose of the press conference is to inform the public, the people here, what is going on, and ko aban ting bagi aga military strength na aga manpower. Both. Ya kataru ngatrai kam takam pati por bagi dia disclose ya takan. Kan support dalam dia ke por fisio kalau ka strength kalau gumno menu beda. Kan pap sai kadang. Man kam shay pat ba ikta ka sing OGP mane ba nyo ika recognition ka pang ni nyo se ki ban kam ki pang no intro kan dia mata ni pet ki sen balang ki world issue ILP section ka kten kase ka HDU pa kunta ter pila ko kan dia kita ki mat ba se ki pat kam shay ki ba kan orem ka sen dia mungkin awal dia recognition hakan ko kita ki mat se ki ba Am gidon kini ro gidon bertalang. Sisian hi bagadon kanu isu ka ba dei nam ta ka ben rio nam ta ka bha ka biat te ka channel sir ko shimi gini kita gidon kum ka ILP kum kiti artikel no kyo kiti gidon hi. Te kamut bangi yo i hagi thi gi ba ka HNLC ka lapha ki sarkar hagi ni ki snam bladap yo i ka wei na ki mat ki ba khmat ya ba HNLC ka bu ka dei hi ban implement ya ka IOA bat ya ka annex agreement ma dan ini mana kumbam ko parthai boro ahi kate ki media kite ki paida kite ba sangi kala yang nunglu ngi jaga yu nang sedang namal kayu ki kamdei tang kayu ki namal ki bun pat ki beno mo ki beno lang kayu ki te kita la haban incorporate lang te gomot kadon kabenta ba ngin yakran formal to ya kayu itu ke detail pangin saya spell out tu ba screen dala deh ya keren halor ka Kibon kiji yakran gidon hi. Musuh saya kena dia kata bro kata ke informal talks ke ba keren last ka yakran baru home minister jumdan lang chief secretary wa home secretary juga nilai but haji por ki bala dap long she's namta long pangilai kendu ki beliau juga home ministry kini ki jingya kendu hi kalong lingkong ni habban paralenti shua ko impoi sha ta formal discussion ni formal demands ni habban ya ta kala ka bentak mang la long ka path breaking dan ni jing paralenti kemut ka bangi ya kron lu shua hi te kali ya ka save passage kamtam je ki nongela mo seng ki ni shimta kan ka peace process ko ya kata la de te ka bar ka bangi kran ka de ya ka jingwan shu ki parat khot mla pat ki parat khot seng ki shu ta hadu ba sarkar ka de ban ben ben ya kan amnesty informally la ya agree chibun ki benta ban haka amnesty te ka bangin saya agree da ka basyai ka de ka formal talk te ka ban solong ha banai Bangwan, first week kata ketiga, kejengkuat pendiam ya keren ka first week. Isang to baka peace talk hi ka dei bai bandon ki agenda banyak keren. Hato ye kini pila ya
ya keren ya mak ka sarkar NGA kita ki agenda seterai ki ba ka HNLC ka bu ban base ka ni ka peace talks Boleh berada kita di agenda sekitarnya kita political agenda juga agensi. Nama halu mentang impat ya kerana dengan political agenda. Nama political agenda kan sedang hauju nak formal talk. Dengan kerai banyak beli agak public domain ni political agenda kerai ke press will be invited agak formal talk dengan kerai itu sini pensa yo ya kata cikcai mo. Kami kita di political agenda sekitar sabu ke sarkar. Hagini ki ba piton ne kan ne ka mainstream ka government ka ju offer ka ta ka rehabilitation package phi akran ne amal organ Halo, kita tinggi pada ya kerana. Maka tu pada latest stage pi. Rehabilitation kalau awak dia dah belajar agak amnesty cuba dah layak baik. Layak biang di meeting layak menjur beror liam mamla. Yang tak kan soal ke rehabilitation. Kita kita berkongsan ni kan rehabilitation. Long harus tu kau mau long tersen Chelsea ke kelam long ke intention ni kan ada ya ban ya kerana justru nam tak rehabilitation package long kata dia matter of duty jom government lah tak pendap mereka tak pendap tu nak masing mistake big issues dia punya mistake Proportion for the say that you do dan ini kat lawan mainstream jual mau withdraw is push up gitu kan atau dari dari way dari pergi macam lawan saya dan dia kena sup kesukaan ni kerana mesti tu Amnesty tak kan dia hak mat tu kan. Lada kamdon ka amnesty tak kumdong inyo kata freedom ban yakran pa sarkar. Kumbatang inyo kata safe passage. Kani ro de ko wini ki bata. Bila government kan accept dekat amnesty government kan negotiate with the outlaws. man ka ning yo i ka NIA ka ka assurance ka ba UI nagliang ju Nakaliang jung utak assurance ka de kata hi andala stang ka formal talks te kini ki majing dawa kin sabu akhmat. Katur ka de ka ba sana ya akhmat. Wei mak sarkar kalau agree शुरू हाका फॉर्मल टॉक ला लाइक करन ला सरकार का एग्री का एमनेस्टी तो नमु तो ये कदी का ककुल का एमनेस्टी Kan bonding problem show kan bonding. Going to long let's say getting if you don't feel that they cause you kada ku isang sot then na taka dapat pa banyada kay gijing yo i yung pi ku ya kada gijing long jo ku gijing gijing ma ba Kibon kijing ma kiba apa ya kata. Tapi pai paman gas ni everyday to be life ni ibon kijing ma kidal kan. ini saya kendung ki kunja jingdawa haka bagi la snaru kinjaan ki banya daing let's see ta fitam di jing dah di dimul tu khat ni Namar kumban supay mata la ni pai tang ka bodar issue. Aki bodor ubo bahagi dong ki pa stay ba kimiyo jing ida. Nakaliang ka sarkar ko no. Ka sarkar lese ka jing ida ka ba ay police department ka de lese ang tangagi urban areas. Na hagi tu ki area bon sin kim jupo jing ida. Ti kita lagi deh ki bega ki kan thai ka jing sha thom bor. No keleng ki bod bahagi issues ki don kan. Imla ban ka do tang iwe. Simla yang influx dari orang ini. Katur ki don. Jo ya ki sang KSU, FKGGP, RBYF, HNYF, uta ter. Aku jo por ko akan ai kuble. Ikipai jo kebrin jo trap. Iperlo para do para senam berkunjung inong sun jo ka HNLC. Kumbangan mai phang long. Ngasuka ban petip kendiat ya ka ideologi jo ka HNLC. Ka HNLC nudum suahi betala don life san senam ter nilai ki nilai don gaji nilai ke sarkar ka pagkongsan ka deka neutral nationalism ni ka HNLC hi ka kwa ba ban ai jing nilai ka jaban riu pri neutral lagade hapo ka constitution jong ri India ne lagade haparo kamlile tamba ka HNLC hi kat kum jing ideology jongi ni kwa ba panyo ay kata recognition jo ko jai bidre ladangi pa yanu jor ladangi pa sabar ni pa phaya kini gi naga nin pa iki rohingya ni dei pa iki ni gi
ki jingja ki bamen ha gini cookies itu gide ki brio ki ba long stateless kim don ka caka jong jong tingi ru le se kala ban poi ka por ba ki ka jai batrio jong ngi la ban long kum jong ki nomor bang ngim don ka jing itu ka pakerpa ki mezo ki don Mizoram naga ki don Nagaland Manipur ki don Manipur ndai ngi kum ka jai batrio ngi pat don hi kata ka jing itu ka pakerpa te kide kita hi ka ba long wan supatai short ka ideologi jong ka seng te nang ta sakwe ki ko ban pensai si ki pai ba kani ka jingwan kran chane kam dei ba ka seng channel si bagawan pendem ndei bagi wan pendem chane ka dei ba ka jingwan jongi chane ka dei ba alok daw bangi ko abania kran bat ka sarkar India bat ka sarkar jilla kumju ban pen bai ye gini kunrum kanram ki blai dot bat ha kuju por nga ngidon hi kata ka jing ang not ba kan poi hi ka jing kran lese kala ban poi sa thap kala ban ba por ta ba kan poi ba sa te sakawai ngan gua ban pen pau ba ka channel si hi kapri ka sang ka ba persai dari India ne ka ba persai jak bin rio kamde ka ba persai ki muslim ne ri ba persai ki hindu kapri ba persai ki majority ne ki minority ri ka channel si hi ni kum ka sang hi ni lo pro justice but pro human kupli chi bol tang